Jesus. Yasanso aba monchen bio mesre se obe subscribe na wa share na do comment na ba ye beken kan ede ama. Yasaje edwa bio ya ensemo a eje no home na wo man mu no ena ye de ebeto apawa so ne bie mu ye tutu ne sre ene abasa. Enche bia ena video bi beto abonten se osofo bi ya ne din a oje so ene Reverend Isaac Forsan or Reverend na enuma wo ye no anu oden pa eno na nam so ema abusuafo ene eba ede ensemi o mo se emu dosi on to mo de koda ye maame antena ewo oyerepa TV so eno na nam so ema enkomotwetwe mu no ye do mo esuko na ekokoba se osofo yi ena it's alleged because ye nya ensi sudua ese ono ena wakum na yere wamano edro ama nawu ama ese enya semketo wa poison no eno na nam so ema ensemtrofo ye pa asebeti ntino antena ene ne ba etwetwe nkomo ne abusuafo na etwetwe nkomo no oma aka ensem bebre ne amepese e bekọ ne akohwe video no ne yatie ensem a ne ba no ankasa to na no mutuo ekan asetrenze ebra na incident no esi no na ne ba no ewo hobi enti ono ne betimi aka ne ye empene sika akum ye gye no kwakwe no nti enkotie ababa wa ye friend say Abigail na no nsem emra weni nko na we mehye ho we nko na we mehye because anya se be ya ni muguase ama no enti se weni wu ni esi aba ma wo wu ye no ofa be wa ne faafo frɛ me se wo sere me na me ye nua ambia me ka busua betie abusua ntase na nka 2 weeks time ki yensie enka yensie ofaafo frɛ me wo sere me a mama adipa wu ene 3 days na kusina kodi adaka no akodi adaka no wo leba atwitwa adaka pictures na wo de abekere mo fa ya adaka ni de ahin efe na adaka efe won adaka efe akodem mama adaka efe enko me kete adaka efe akodem bi na hwese de wiasete me kan ya no okate oyi phone free manim just enka yensie the fast na nka se wa ye na yere ho na oba foforo ho ade a one na wo 3 o say first born ni last month ye kira asesi a mama last month ye kira say nkwana ye mobo ade say one time we nkola no so okay mama ye froze Abigail Force da wo mama free mo na ofie Mama trying man so na ofie Mama trying minto nka o Mama trying minto nka so Mama trying mon check the mic man ebia na etire na tu wo fa mani nyi so mic no me pese me ten nka yie pa pese me hu ne course wo fie die na si fie ho Abigail ma o ma mi wu na ofie ho Mama trying na me ofie ho die na si ma na ye Thursday ano papa me sorry na wo se me kwa adwuma me sorry na papa afri fie nti me sorry na me se mama na dada we na wo se na de we free fie ntem wo hwa wo kɔ na yere ho ana ye de ya stress na ebe Mondays me so for kɔ na yere foforo ho me papa oye sofo True Faith Miracle Worship Center wa pay you okay na okɔ na yere ho nti na Mondays me nua na ba be kɔ SS de otoso third no ana papa friend say onhia no wo krom na onto iron man nti me nua ne say odru krom no okwakoji iron na ba na osi onjina ha say no okwakoji aba nti me nua ne ba afie ntem ana mama yes na papa we na osi oba ma me papa nso so ni so okɔ na yere no ho a na ono wo hye ne say Wednesday be ya no okɔ na yere ho no akodi 4 days no na yere ba ko ho na yere ba ko no akodi 4 days no aba ebi wo ha Friday na Saturday 2 weeks bia no de ahye me ma me say okɔ ne branch ba akɔ ya sorry to say na onko ne branch no ho nkɔ ya sorry okɔ hye oba no ho na me ma me nso so sometimes what me kan asem a ohu ade oyobi ohu ade nti o kan asem be ka say bia ase we hu ne physical but o say abi menya crowd o papa okɔ na yere ba akɔ no ho nti me ya na me say na dada mpa na ne kwa me akokrom no nyina mafie afi yete ho anu ya so obefie am say na da uzia obefie ntam o nti me ko ye no na papa nso nye obi a otena me ma me nchen wo store basa ma sa ada no otete me ma me nchen sa ada no ya wada na o ma me do Thursday na me ma me Friday sa ada Thursday otete me ma me nchen sa nti me kra me ye say na de modo asode e bi ka cha papa me ma me say na de modo asode e na o ya na o se minim de na de air press na de wa ba fie ntam sa ana me say na modo aso say
nti me ya na me call me papa na me say na de na de aka won de oba fie ntem na o say abi me nam krom na bibi em say me mbra fie ana o say ase bibi kasa kire no so won mbra fie na bibi besi na ye de ye serie na me ko die nti anwumre be 10 me pie ba ye na on papa sa ahye store ana me say me kan no mutim say na de nkofo ya den o ma so to mu problem ana ana me de me ko share e dem na me say pie ba na o say ase me da the whole day no wa mama aduan na o say abi chikalipo nefa kwa koda nti me ya na me kwa koda na me say mama me yefuya me nti ko jame na me nko toilet na o see you ho na papa say pie ba na wo meda na o say me chen abigel na papa ehye boxer na okita vortic nti o ko share na me ko share dem afa endi be 45 minutes na papa frame wo phone so abi mama efi nti me ka say bia sisi anipa me na ka say bia wadi bibi na ne bofuno no ana me begina omu fie ye nimu ho na me dada wen piamba ana me call them ana me start to sense there ma me san pie me say be dada wen piamba na ko ka che na kra ba ko say o mebie ye do ne ma me na ye se mama yare ma me ru adam ho me papa se ma me fie me ko na nya fie na ehuro efiri ni hwenim na num eba nti me ru adam ho afi na papa ko ho akofa oil ani nsuo no de abegu mi ma me so no aso na so no ye Jesus and I'm mamma so chebi say so obi twa hye ye mbo ne kra di ne enfra na me ye fia pokia me fra wo kra e ho na me ye say dada ma me fa atade enhye na me nko frɛ me ma me nua ba akotie opposite me nko frɛ no so da bi ye me anu enko an fa no kro dada ye ntimi no just me ko fa obi bra na o ye no say me hye na atade e ntimi di kan hye na atade ba ko na oji ne nsa e ko fom ana me san hye ne ba ko bi nti sa atade ne so ma opene shepa ti bi atare ne hye ne be de dan no fo asese na ye pagya me me ye na me se mama na o pagya ne nsa papa nso gina ne suse na me so me ko to nanim o te from toilet na ye bedroom ho nyina o ehuro ne gu ne no fo so efiri ne hwenim na o pagya ne nsa kire papa so say o papa we kume Sasa ne free mama no mobile mama ne kan na ni black na free so mama na ka white na ro ne ba na o ye na ehuro ne bas ehuro ne she ayes no lemon green bisa efiri ne hwenim na num wakọ toilet agu no ho na ayeye bedroom ho nso ka so papa wakumi no ma akra asem pressure na me diri me kana be ko frɛ me ma me nua ba ko e bae according to me ma me nua nukun so be ru adam na me ma me ewu but na on pese obe ka akra me ma ye de ma me ko nya ni mo edudu ti de ne tima kem na me de me nsa fo we e hye nanum na o mi ame and I still na me friend is and drew hospital ma ni ntimi nji no ne ko friend ko fo ba no be so no mu ne de ne ko to ho ma ye drew hospital ho de e de ne to mpa ne so na o cha na ni share left and doctor ni bi say say odidien and am papa be hwe me ni no sin on di hwe and also onom dien and also onom hwe and also ade na for me substance every ne nostrils muba asema doctor ne ka che no na me ye hunti na me isu na omudi ni pie na omoso machine bi na omudi kwa akosi na me pie ye nti me pie na nche bia na doctor no epie ban na o se hwan na me ne ban na me se me papa na papa nso gina bonten ye course na dem papa ko share consulting room ho na me nua ne nso ni ho omo ko share consulting na ko be one na omo pie nti ho me nua ne ban na me wura ho na doctor ne say mommy is not there na me se sen nti ye tiantia mu na omo ye say omo bua onwu ye bia na me frame wo fa se wo fa ka ho na bra na o se abi bia me wo na any site me nya ka ana na kusina nche bia mo se ka bi ba me ko ya na kusini na eba na me se da ye de mama aba ho no asere o se ana me okita pipa bi na me se da na pipa we o se an o ma try dro se me fa nkoto mbrand na me se da mako school ma me he pipa no na me hwe dro kro o se da bi e she box no di akonya ba nti we yan so wa free ambulance ne ba ya flower da ha omo say omo di inso besisi ne so ambulance omo de ne kwa me say da na de me ya akra ambulance e fafunu na makwa akofa ba so omo nya bi hospital ne so omo nya bi ntino e wo say omo kofa we ne ba na ambulance de ochi ambulance ne so ye na kusi na danfo cause oyi ne contact free ne phone so na o friend na omo de me ko ofie say me nko no ansu ohie na omo mfa me omo de ma me kogi na me mfa nsu ohie ni hia omo yedru fia na omo nyina ase omo de me ba efe omo nyina sa akọ nti me ma me nwia keto na baaye
oba no ye pokua na me sister Sarah aden nti ko wura ho no na me papa ene na asori ma phone bi titi ho na me say dada aden o say abi mama ewu o nti ho ne de ma hu de si ye biem hu anse nipa ba be gufie ho nti me ofa na ne ofa so bu afu pa nti ase ye ko kan asem ne ba ko Sunday ese ko she date ana me kom papa wo dem na me dada ni krepia e wo mu bia ka kire me ade ba ade ne si ye ma me bia na no kan se una waku no o se abi o ma me mo se me kwada me ba fie ntano me tale o ma me ho sa na me sa dada me hu ye o se abi me kan me ba no so ma me nene na me ba na me se mama me no beda no cry yes na ade isi na de o so ne me beda me papa ne kan sa se we kire me o e wo ne bedroom ana so ade na afiri ne do ne me beda abi me no ma me da wie ya nche bia na ye ne se obowa ene se efie ne bodam dada me ba na nya fie na ye huru o so obi abisa wa enka se ye fie ka se huru ti sa menya asem obafia mo kra no men kan che obafia mo se mama ebewuo no o kan se me na makunu na ebia na akwakofa asem bebraba ma me so minti na sa asem wesu asem mete ho a na ensem bebre kwaso o ma adu na me ka kire me wo fa se wo fa sei na mama ebewu o ka kire me. May her soul rest in perfect peace. Marriage. Awari. Papa tete me mama sa. Me mama who me papa na me papa ni 10 pesos no repair tape apramai for the microphone for be dia dance ya mama say. Me papa who me mama na mama ni she, papa ni she. Babi abu papa yi sa ta na chi sa. Achi ne yam kom na ne me mama da store dan mu na wo me esa wo me nya na odi machi no. Krofonfo nyina anim ebra mama ne wa bre na wo nye sofo. Na wo tonyom bon something in sa Kenya me papa na boss anyom no. O tonyom oni mama ya di pasta na de wo nya ska. Papa ko fa course. Ma akos no si oba sorry ni bi. Obenye ye friend ma preko pe. Sani enim so oba be ye say. Akos oba ye homa bro. Oba na ma me ko yi ni sika wo bank first light. Sa time first light 30 million e de ma akos for ye adwuma. Ono no na ko to go kwan so say na oni ni kunu chempena. Na oni ni kunu chempena. What mama papa atete me ma me no ni pressure. Ajenjine me ma me fo ye kete na me wo JHS na papa ko fa akosi. Otiti mama sa no obona sum na wo di na tem. Me papa ka che me ma me plain say. Me no honhom mfa me ma me nka na asem nchire obia because onim say asori ni begu. Bibia Abigail say na papa yo de sa. Otiti mama bra sa de ewu. Every year Saturday. Akosa day kana wo Jeffrey Pokia bra wina. Pokia buo me mama abuo akoso ma. Buo me mama abuo ba sister yi pa sister yi tinga di me mama ye mama bonesa na me si akoso de me sama wo menya me. So na pese me mama wu. Na be ja wa de boso. O pese mama ni wu na be ja wa de boso. Ni na ya wa say. O mama ya pressa. Na me mama jare wo ba. Na wo yesi asori fo na ya dance here. O di agoba etu me papa Isaac Arab na forcing. E di enim say papa yenya asori ba oye enua preko poti me da ye nchen. Na be fa ye pie say na onim papa chempena. Onim papa chempena. And o JHS. I don't know what so yes of course. Na course dey me sama o menya me. Sa sama do your maya. And na wo mama me wo jade ma wo course. E ra de na be kasa of course. E ko wo de me mama afa so no. Ultimate me mama store dan wo crofrom for nyina ya dance here. Obi ti store na mama ko tu ni say na sorry ba. Mama fa store yi mama sorry ba. Wa je 10 pesos. Me mama je 10 pesos because na sorry ba no. And all this store yi ma na wo ti store ni mu ye adwuma. And na dey na say dan ni o. Of course me mama say dan ni. Me mama say dan ni. Nipa mo say o ma bro. Oba mama say. Ma me wu ya masunda ye bia me ma me sabi go papa we kume. Masunda de ma me sabi go papa we kume. Me nia ba ko Canada. O si abi me sunda eni ateta mama.
na ye nyina ye tete mama nchen no se oba abi kwame kami wo mo de me ko mo chere ntem there was so yes akosa dey but the paper na me ma me dey Reverend Isaac Forsen. So for good afternoon. Nyaminipa. Prophet Isaac Forsen. You know any akoshe na ya ten semwa oba aye friend say Abigail Forsen oto na rumu tu eka ewo oyerepa FM ebra na antena ene no twetwe enkomo na atimu se eya pa o mame ani din Mrs. Evelyn Pokuya Forsen ena wenya ne ba bi kro wadan be nkum so waka ntinegu ewa bra aduane esiso we ensem we na ye twetwetwe eho enkomo asechire se opapa ya wonim se oye osofo ena edi sanya meransem we ma asabi ya ba bedu sampempe so yi opapa no ekofa na soreba ya eye ono ne yire mame Evelyn eboa mami ma ono nya ba bi si nyina se no oboa ni nyina no ne kunu twempena one ni kunu atwempena san wo ba one ne be wo ba no san ba tu ni din wa sore dem wo se maame ni kunu ne se onfa abofra ne nto ono sofo no enso no munim se e ono ane ba na osan de ne to no e asemu enyama nkwara wa ha asemu emu orem mene mpelefo akukudam ena wo edan mu ya ye betwetwe asemi ho enkom asem na areho ba bia wo bia fa comment na bra senya on susu fa ho senya odwen fa ho senya asem ni si ye yesi fa ni nyina no obetimi dia ba ye be kenkan e dia ma too much gh subscribe na share na tire uni aso no so share na yenkoye ni wesa menko na menko mpelefo no akwa ba na yen share enkom otwetwe no ase de odi min seni fa so odi kan eye honorable Ben Bruce, okay, mo akwa. Yeah, I'm there. The patron let say. Oh. Asem na mama boto kaka. Ma bende, nyame tiase. Nyame na. Ni odi ono so ne sabe nifa so eye odifo Bernard. Why odifo na eyi asem we so far so for dem nim se obe kan sem wa na obe kan sem. Enu kure. Oza mo akwa ba. We Yesu. The patron let say. Yehowa da Roma, egusu tinkwam. Mesha see every honorable so honorable ya tin nsem wa by way e kai na atu say ya rehosem but mesha say na obeka afa asebi honorable Me afisa ka koso fo ma mesha see improve o so no de yi ne beba e o fire ne beba sha ewi aso oba bia o temi ntie Bema oni sika enkoware no. Wo sika enkoware bema oni sika. Telling you. Because oni se nipa be hu ni suwa time a wanya bi. As it. Ade we aye too many. Oba ti me boa bema ejina so. Ojina so wi o se na wo class na me. Sanso na mema ti me boa oba odu university o se wo class na me. Iti pam no twa no e ya fa size e ko kaso be ma we me boa no na me boa na obe boa me da bi e wi ase me say ade e say we two chim ni say you all know you own nothing to yes only obi aka obi aso no ka That's it. say me ya ade amawa na me ya ade based on person me ye ni enti ameka sa no ya wa akola ne de kasa no. It's because when in baby a papa ni start feed. Yeah. That's it. Wow. Oshe bra mamia bre. Na washe. Na dia usho mu na hawa. Kwa bonti kakre. Kwa bonti kakre. Oh na eya na emwanwa. Osofo enipa o. Iti wu se ukuru ye sofo. No ni oba bi be meya. Etempa ntwaso. Kaya se eja ade odi mepe oba bia se do ma sore na de bia wa be wura fie no ese ne oboa de oboa ukunu di no
catch na okunu say me patcho da bi adwuma na metimi ya ni nyina ofie wa say see ya no wa bo ni pana manensa so na chi na wiase ade a ehu ni say obi sheda no na wa ware ohu a no pe ohu ama na ho ye ni yes because afena wadu pempesu bi afena wo ma afena wo the level no enti wo no opel beginning no ka no opel ba hu na wo edu sa pempesu na oyoba oni ne boyfriend be yes obeku wo e be ma so ne the girlfriend o me so ne obeku enti nipa aware esi ehwe asa de aware e ka so eso fo nti so fo na America debi am say soft mama accept na when na o catch no because sabe obi adan no obi anim say so mama de oni asem ba hwe ma soft mama no omo asem o sho ba fe say na hwe ba ma nim katan oh abi ya me ra ho ba ma nim katan not because of another obanti no allegedly what man bibia no was only answer no one be ehuro no e person ya wo feel e no kra wo be fi na e start fitia no pa no e bia ye mo but all the wura dem no enso no kra no the man no me yes e bia no poison because so anu twa wura na say ya poison so I say na nipa ni tumu e din say wo friend no so for ti na make say ewi ase ma un kase wo ye so for sa wa ni kra me pese mete you so for what's the reverend wa boda wo no bia hwe sa de no de me se ube unso bi ye so for a mani su ne ban enchira wo se nipa we ofi nyame chi mo yo what me kan jam say sorry ma but nyame bel how can you tell me the story ever God nyame o se mi chi boni what's the name can say it is sad na Christopher be yes oh nyame so no say grace by grace no more real for by grace you like bad you can't please God if you are insane nyame ntimi nya aduma omu debi am say asofo bebra omo ye nyame aduma as so omo ya nwade no bebra kofa abosom no de ye aduma no nyame honhom na ko nyame honhom ntimi fi enti we say o friend so for side when you so for na man so na ya me di omo ya you saw the signs was so for to me you obi sorry you saw it back in up so do what do ben what do na ku udi odo echi abewu de bia me se fo adwe na edo e fo akoma that's it akoma ne de enyame dia that's akoma ne edo David akoma manya akoma ne fo manyame fa wadwe ndo that's it ni pan se de odo no sa na do no odo de no eso tia na so de ete ni de mbesa na so de asa broken heart be any the only broken heart should be for God because we say was say wa de am kola pasan ko po bia ware no na nipa no so a u gira ho a ye obi sa no kai wo se watimi kum we no ono so betima na me bomba se o kum e ba bu oni diso ni ware diso no kra sana na yiri wo no ti ase na yiri da so kra se fridge mu aha na oda so ne ba na me pa se ba ko no onye ready because God be say kum no because watimi ehu obi fufuro na wa show ni we no sa lo be say hu obi fufuro obo so kra se na so e jo mo so be kum nti so onye ready e bone pa no o mi no my aya se mo odifo we de modiem e fa ba twire mi ba se we de ya ba de men kan se wo yongo so fo ala sa so acha se nti no we asem we wo be so mse ma me chia mo chief we chiri e de benche me be me tackle from all angles okay me kan ni dwam se osofo na nya de yire arade e destin di man no ene ne wo no ene de wo gu no de ti a me kan sa na se on se ye wo obia ene ne mfimpade so ti ase ye wo obia ene ne mfimpade na ansana obi pinche ni pa de se one ne kobobra one ne bitu abrabọ akontu no e wo se otimi enkwa from the Lord and obia ye no difo obia ye no apostle obia ye no evangelist ene ye de ne na ba de hu batakali nti ye hunu nkremu papa so ti ase
and then Reverend Cross be a prophet or your apostle cry or say be a bishop. Now okay bishop wa wodi amount for yere na wodi amount for girlfriends ya. Say that time dey some dey what you do or be prophet na regale no e dey na kwa akosha e dey esi what you say. Inche be wa ankasa wo yere ankasa o te wo no ebeye den ebeye da papa se o yere be man ho kwan se bia o ne nya bibi so what you say. Eno entem koda 1 Timothy chapter 3 verse 1 to 7. Etifia se bosi esua e fata Kristo fo asofo. O se do kwase do bi pehwefo adwuma wa pehwuma papa. Nanso de ese ohwefo ne se yenya ne wase. Oyere e di sofu yi oni ne general de bremu a obodu ne besin. O mo se wajinya na nim. O se na ta wajinya na nim. Ada onso wo wi baby. Oye ene ne wuti ate. Oye oyiri ba kukuru na ni so eda ho. Na adwinum ete. Oye meba onye ne ho wese. Onye nsadua. Onye pupu. Odi onwara ni fie su yi. Ema ne ma ehya na se ewo animonyam duro nyina mu. Onye abefo. Na wanran anhwe bo nsam atemu. Ye ba 1 Timothy chapter 3 verse 8 to 11. Ose asomfo ene won yere no obobo ba ya no nta no krokro so ti ase obobo ba ya ene osamba 2 Timothy chapter 2 verse 22 to 24. Ose enserade akọ bi se omo nemu e wo se otu bete emani panyina na omo ni di esi won nsem no ye wo di obonsama chechere ne se oje di ope me gasa so for ma me 100%. Me kasa for papa no or 100%. But you you can't say to me be your friend Agenata. And about who want your crooked pa or very wicked. The person be good thing. One more submerge at the map will be biara be jina was in a shuffle. Nay, na from maybe I own pet a Jumano. What corner be a lutina? Ya so for to try to reguess no. So ti ase obe betime di ma be 10 wa asafo ba ko enjo no so for the wuna o se me ba na tie si mu dia ene a leader is being lead by example no so atie si ni because onu no betwa ama na be si nechi ye nti ga na ya na so for ko di onu ankasa ne ba bi eyire o se ne girlfriend ana director be boa e ma ne ko court nyina enti no eye ade bi a eno so another ne diversion. It is here see a baby aso na see this here aso wa make say papa no nye sofo say what nya poison wo yere onu say de bia na rete ameka madam tabudan mu da o madam tabudan mu da e to de bi kura no me yesi me nya nya adwuma ni biu me jab bia na me pack me do ma me ko ekura ase na ho kire no amode enye easy baby apesi ye tu me ni hwe me yira ni jire muada menye ebeye yi to mu ase odi enkakra odi ma meme nko na pa onwoma no feku baabi na koda wabudamfo bi nkyai kakran ene ne rade di ministry bi esi ho ena wa maye asomdwi so oti ase enti no oba no no akọhwe nankra na no ye nye ne sa awudie no ena we ni oba ni sunsun be torment no akọpem se so ko nzuru so oti ase eye huhuma de okay oba ni fie mpanifo mpere ena mantam wo che no ye mantam bia ni pani udi so sa mantam mpanifo no so be tena o nsa e o case no so ena case no huhum fa ye tire ye nsa o case ni so a osofo no asore na wo da no ye be hwe se sunsun ni so be ba tata so because the original divine altar no so or na we bridge the biggest contract. Exodus chapter 20. Okay, also that's how they. Exodus 20. Okay, so men friend and from Cameroon. And all the be said that's how not care. Yeah. It is also for to be poison the area. Now I hope say. Me part of what you say. It's when you know submerged and the children nyame asofo any nyame adifo any nyame asempa kanfo subai esuli ne ye
me betena ga se sofo bi a ori brandy ori apetesi alomo bi test kema show onye nyame sofo anje bia na akore yo se hono di be wo wo mo interview no kuta brandy a obo de baba a osi anu de akware bisa de se na da we die osi ansa me peni anje bia no no so di be wo se papa ti ase enti akwa akoye afi bi da ho e na wo se e wo se ehunu nyame asofo ankasa e de ehunu bonsam asofo ankasa me pa so ase ase we no eye ade bi a me ka se atwayi entwayi na abusia no ba na abusia ne se mo hwe yen ya fa che wo so se ne sister friend from Abuchiri e ka kire de se ohuni se ne ma me e wo mo da ba ma so na wo so a wo nya se yi kire na de kire wo po di fo bi tatare na onye enquiries we yet me dani o ukwera no water no so no ahwe ayampa dia dani ni pa dia dia ma no o be poison but wan ka sabe no me se wuduo se we se ne o si ye no no utimo se me se u se ayabia enipa na plan so be ene rade so odadi tinimo padi Psalm 25 verse 24 e kire wona wo don it is way the children boy dia dia kire ma me be ya won so ba na ye Kristo na dia na won so ye won bi so ma me da pa so e da ba ma so ya dida no oba mu pedi phobia na dia den o ye tatahwe awurade mu emusa no e bi akwankire bi wo ho ananse bibi wo ho isi ame no ka se mi gire bi so de eni pa no de ti ko se relationship mu ba bi o de ti ko se awurade si mo ja wa branch e de sa no God ba ko hwe ne kra nkwa me so bi kan kire ma me no e na ba handicap me ka kire no so ade do ba ko bi anu akwa ko finti kura fa mu because the bana kuma akwa ko dim o ba de e won so di nyansa ni anhwe ne eton but obi a won wa ko nakra na aboa wa mo lift hwe me ti bi so amakọ me radio amakọ me programs amakọ e bi enu wa me kwa me mfa me yere nko because menene na ena erade dan wo di ti sa akokora ena obe frebe ye dan wo na akokora na yera ye ba ya be wan na wata na abere wa samba wo se hwe di akokora ne ka kire o me sisu pia ka kire o se time o so se ko yiga me adwuma ono se etwa lor ko ye ni na etwa kwanti mfi ma me na yera abere wa na wa yera bi bedru ya de ti ame kwa so fo se time o so se ko yiga me adwuma bra be gina ye start me ni be me ni mu hwe so ti ase me ni de me ni se me prayer word me gina ma manfo na me ni mu se bibi sa akra da me ni but no ready a really be a kire me but enye the good way a e kire se nya no sofo e yesa ye wo for trinity asore dan mo no e ya me pese me be ko sunsun fam e o si e wura bi asore dan four corners of every church ye wo legions nyame archangels a wo gina wo ba kukuta sekan ye ja ba kukuta bu a insure them e silver ahaban edem ba ko nso ne hunam nyina ya brada o mu nyina gina four corners e na ba ko de ono no kuta out ayese wall lo so mu dia ko o mu gina all the four corners of every church ba wo di dia wo di e na ansa na do ra so de mo so de oil hohoro nsa asori dan bia ano ya me pese me chere chere me bi o mu ya mu bia kakra wo di oil ba hohoro nsa o bia no akwa yes o be chere na Kristo fo be ye esense ye nya e no ko ya be ka so so abusunso ni e na yes oil no da hohoro nsa keke o oni be gu apoto yuam sempene se obi ni mo obi chere apoto yuwa yokuta de sei oni be si aso ne mengate aho obi o be ba bia no mmobi no mfa hohoro ne nsa na o pepa ne nsa ohurungum okay yes o wo gun chen o o nsa bom sei no we nsa eno de wo akire me pese me kire ya o se de wo si asasi de nka o kire ko yin sa o mu wi amense mo ha bibiri e ya na course ya bi nya no obu ano be so be tata wa da sei no so de chere be mesi nya be ko so yi ya bi e rade e de ma so fo bibiri na hwe ase ya say o ye sofo obi ye difo obi ya apostle obi ya asempakani me hu se ba bi akire so bi e bishop
Ba on say you fan say wa be kasa say me yesofo me ba o me yemfato me yesofo me ni we edi fo ni na say matesa wo kire bibisa na me fa fo na me pro say ade we ya o kan yi say ne ebo a o na betimi abo me so tibra na be kire me so na me kire ma sore ma sunsun no frɛ wo no ɔno ane frɛ me enti wa frɛ wo so ya sempa kanya dule mu e ba say one say one say bia say wo ka say senkani ni di fo no one say bible no so ma etia say senkani dini ene osofo ene bo mu ye adwuma so atiase ne sanity aso de sanity sinti anye sanity na me sinti me ma kire me church members me church members need too much for viewers and am aso dem ma kire wo oya eye kom o di opa owura aso de dem afa anointing oil fe gu apoto yum ye wo fie na ko pai bokko ti sa ni wi but ye nwa bibiri na ani e na ansa na be wura aso ni entrance kwa wo do sa right but bobe bia say wo wura aso de dem ba sa and me see me chiro what do you want say o ti ase Debbie eno de me chiro sa eno so mi secret ye reveal chiro no me bi nti na America ba won say bibi sa na say wo chiro na tie for 8 ya so no ebi ana no so kwa se ne e boa won e be boa won no Debbie bi aso na wo ko no onnim leader no da no ebi aso ye frafrafuo ni bi ana se sufrafuo ni bi ya no ko ya o be break na aso for the whole day o ntimi nya hwe aso ni be jimi ba se e be boa individual na so mo no so etimi akoni ade o ba ko ni ba aso ni be bo ade nti na be bo asore no ye eno de o ya uwura ho ya se aso ni free na me the whole day o mo be jimi wa aso de dem mo sa am ye dia pon the main motive na be say o mo say so be rem e ho ni pa o ye o mo be jimi saying like obi a on altar ejo run altar so a obekan nsam so ti ase na we abie mu amane bie mu na wo beba area obenti okay oduni mo monitor so besi wi ono so for na so de ni be fam no monitor no aja akwani ni ti mo nyere na mo mpe ba bi mfa na mfa so ti ase but every media no dey ye deep yipa very 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 deep enti no dey no so wani be ene ma asofo be na e break down one ne kwa mo se sika be fam ana ma mo spirit atie sim so ti ase ma mo spirit that see mu ana ne lady jeni fanso de dia ba be fam asawo ni adwaman ene na mu saa de sunut ne ensaboro ne nsawe ni akohwesem ne kwasi asem e be na mu saa kopem se aso ni nyina okay me ba papa no ante na afre no ewo video na na yehwenim na me pese yetie enkomo na oni di ye na ene nsem wa papa ne kan because papa ne nsem no kan no na anse da anya de santi wo de yenko ni ko TV video ne mra sisi Adio Adio ya bro me ma me ya papa no so fra da eno so wa mie afi onya mu kwan wu a wo dem ho no na wo se ne ma me fie no ra o na nya fie o ehura aye sahaba mono green aso bia no poison na epuba ni hunim ne nanum o baba na eke o afi wo yire ebeje mu no asem o kan se Abigail dada wakume sa asem we nso si wo wankasa wo ba nyasa aba no ma wo ba Abigail ena wo yire momiensa we ena sare hosami esi monim anyambia so hyefa yemua ti yama okwan se ne abusuafo ne wo baba ka no o se no sen mama mi medical ya chia atiefo nyina na imamu nyina so moni adwuma mesre mama wani diem nsem ya wo bisa mi die na kakra na sabi asem no eba ye no akodi apolisifo ensem ewo central ma no asem bibia ewo omunsem anopai emse obi frame ana menene ne kasa ese so pese oti bibia fa asem we ho a asem no abusua no de ko central nti ewo apolisifo ensem na mintumi emie ma no ewo afidie so efise omugusu a omoyemu enhwehwemu eti na mama se ubi se masem we ho a
mesre wani di mu a apostle mu bia nkoso mama wo boa wo tie sika mama wo tie sika prophet me pacho me ba mesel makache no mesel prophet we boso me say ni oh me ba mesel mo asem we no wada ma wani die mu mesel so for me so me say wani die mu say so we say investigations eguso eno de ehia pa ba me busan say we jemu ena say ni mama me wife de ofi mu no me fan say boso me wotwi mu emu ni we so for no asem no kodi police for nsem ni de omo frɛ me choma no asem ni de British we ye mu tinaje say we jemu o say emre mu kura no say wo de obi do hospital na 24 hours don hwe edonu 9 ama ojemu a coroner's report sabe a wudini do hospital a mami wanke bia nsemu a odu hospital na wawuo no anamo ben na prophet utui wadahuruma mediani die ma woni ompanimfo bebre se anopa no omo frame asem wo ya so na sabe ma no asem de ma chiro ni nyina wo sen prophet meti wase o baluni se wo yire na wuo ena ni wo ni ewu ya so what is a poison suspected poison what autopsy report and so what me kra no me wo arehuo mu se prophet me ba say what is prophet me tell pa me say what is say doctor osai sampene and the papa ya munom me say doctor osai sampene ne pen enfele ne final report tell me so for me ba me say final report to say a poisoning and ya would a yire huo and na mo bempona prophet utu na sanya wo a ya hwehwe nia oku maame no anu na me busao so maame na wo 8 good months no abai atchoma no asem e wo apolice for nsem a omo ye investigation pacho what ye do ko dina dakam prophet which dakam my lord Mr. Mama Minia prophet Mama Minia Mr. Mo odini dia mama no ne mekasa Mr. Mo Mama Mintino prophet mama wada oyi jemu wo meba ojemu wo wanim one na shadam ana wo opu ahuro afi akodu hospital we jemu ode na komok doctor papa say poisoning what I want nkwa na mepe me say doctor or say some penny final findings poisoning what report on what say asem we enwanu yene enwon nsem nyina wo no me pa yes or no me say what say rabano nyanya me na fra no oh mama Abigail me say what say final findings poisoning what me pa ani another bi eno kwa na me pe what ena wadawro ma me say asem ne ba ye no ma no asem nyina wo apolisifo ensem a moye mu hwehwemu eno nti ke mesre wani diem say mfra me me ka say waku yi no me say what is a poison ena kuma me no what mama wadawro ma confirm or deny what wadawro ma prophet confirm or deny me mo so I say more ebusiafo wa hwe se ne prophet ye bisa na sem ye tese ye di asem le to ha no de ato ha na di nyina ne se no be kan he just one thing I was em pa ba ebusiafo na so o mo ntiase se ye o mo pese wo kasa na o ngasa o mo so nya bread den na nya asem keto akra but ye be company for na o mo so asem ba ku mi no o mo no mo etimi aka area fa me sha se free professor olifo send papa ne so kan o se enya de obeka hwe o ba me de nyama wo si en kan kire mo se waye sisi aba waye na wo se sometimes no o kan okore ni se ya eya na
enia ebeba ohone anu ebeba ohone otan ebeba ohono I believe say o kan okore no a eye dan se se obe wada awa asem no anan se obe korokoro asem na nan se obe dane asem no so ti ase enu enkotwa yi but waye ade no na ye be sere mpanimfo ne ye maame mo o te asem no so no o mo ndo mo asuko me wo we ya be chimabusa wa sisi ya be ba sisi ya but e be delay program nti nyame adom a the next program mo fa nto so nye musa no kura be ba ntentem sisi ya kura aye easy kura but honorable asemini o ese papa ni ya boni bia o so nkasa da na be da kasa wa ko kunipa o de akwakono boni e kunipa o be da kasa asemo mo so otutu papa so ohun ni oka na Ghana police nyama bi say na emma nipa ejidie fi omumu yeah unsa busia na ka wa mo muska o muska asem no ne ye amoma ne ye nipa no meda podie ye ma be timini ni papa no ono na mo sa until I be prove say no kra na nya no kra you should be behind bars because a murder case wa ko bi ba na sabe your friends and say ne ye she fridge mu na one oba so te no no kra suspect me say enya wo ya ye boni a wadi nti nhu ni say bibia nka den na ka wo yiri she fridge mu a wo sane oba foforo na direct atemu me start if nyame fi so ati ni ameka ya oh yes enti wenu eya kire bebre de ka so kasa wontimi kasa ne ni nyina apopo no just say waye that's it okunipa na mazumunya ujimi eti mema kumude bia what about bema no onya jano oba so wote bema so to oba che na wote to jano that's it ajaye yesi se obeta nye kun we kwase e ma do su chire ba ajaye you dabi baby adu ne de enkofo wu because of a bad marriage na so awoso busa ansa no na se mi hu madam for bi me se family ya bia me say he wo ba be ware ka picture eto wo ware into your faith here say ka picture now who say what depreciate or you've appreciated what depreciate ya ware no what appreciate the atra ho some Bible so sawari dey so actually ma me say me o kwa ware ya busa direct busa me be bia o kwa ware me ka chere say masa be ma tete wa jano sa so na me ba be ma me ka say oba tete wa jano ye twa mo yesu di because e better say ubejai na sabi wo ba ko ware for than wo be wa ware nu na wa twempna ana wa badwaman ana so betrem na ni pare de atete sa no okun say obi be a separation there be separation e fun or separate we are the next moment wo baby mo ba okun adwene foforo be obi ko no baby man ye ne da second chance be no mentality no foforo wo ba okun say bia na o say wo abusin oba ne ko na be ma no ko na afutu kakra ko so okwa eduma no ensi ye to okwa ko plan the way o ba okun to oba second time wo ahwe bia wo yire kwa oba engine bi ja no sa na so kunu kwa oba engine bi na say we so say mo sa no dey di no na me see we jimi no because the signs were on the wall he be ma wo ne nete ho na asori oba ambo na wafa wa won na akwo e dia kola ne kora to say won you beautiful e say bia data bibi e de o say we go susu mo sa mo wa dwe wa plan wa yeah wa na sa den buy na sa ko ban jaware that's it I'm telling you me na come to for jaware no because our funwe yan ware and na didi mu an do de ku ne ba ka sem no say o ma me ne nka na sem because of asori ni nti asori nti na bebre ewu asori nti a yesi mo bi akosori be wa ko ware be ma say the court set here ni how can you take it aware bebre yes I say how can you take it because me akosori be aware bebre egu no 80% of them are sexual things Bema ni kwati nya adwuma. Eti oba ware a o say me ko Pentecost yes ma me sorry. Ube wie me was a cases ni ro mani. Obudu dia ma bema ni kwati nya adwuma 6 months ni bema ni be for me. Ade ba apere say. Ba ko so wodu wo bema ni kwati set ni. I dey so ebeje. Oba dey aje. Oba dey aje. Ba ko so dey kitikiti say.
Kosom Obe da say. We na ni pani so mu say. Hospital and check up. Say asofo say men your body crack asa. Men it's about how you know the person. That are no kwan so de. Obe catch no so for. E tu ana mo yebusa erade. San what you say baby adu. Baby adu that. Baby adu. David to program here. Me say dia. Baby adu no ni. Say mu wi amakodam. Na bo yi mo. Yes. Na oyi ne ho na. No way. No, you are not going to be so bad. Nyamie na ye papa. It's not better. Everybody say wo mu a. Na aware na ku. Ye ni be ya atimi mu. Once na make us nyampa nyansa ne nim die mu no. Wa bo enipa bi ama omanya abodie mu nyansa. Enti say mo kwa ware no because Bible no support sex before marriage. Enti no some ko hospital. Na mo kwaye check up na mo hu de say e bia be ma ne ho wo ho ana ne ho ne ho. Ene sa yo ma na make ati. You will maybe especially extra large. You maybe a short woman no person. O mo asem wa. Enti okosia be ma na enti e wo so wa se okosia be ma na de no wa obra no. One say you no be go ho. Enya na je se ko no mo. Obra. That on the kasa. Na mo se mi kasa e do ba se ko mo se mi kabi. Dabi. Bible come et as. Bible me tell they say no more kunkru ni bebre. That's it. Dabi and the sana kiso for change. Because they tell me can have money can be job. Yeah, research. Who call here there now? Yeah, sure, what you go pa no. Yeah. When you say 80% were Christian marriages. Christopher, that's it. It's true. Because why? Because the partner go why? Only mono. The room musana say. That's also musana. Oh, musana say why? The baby for you. But be as say about me offer say offer me who oh here bring more and one must see I can be don't blame me who and then the man say go down who go down say oh sure yeah obi an ja obi a ko bu say ni panasi na o be Eti wo se mate. There be another time for. Anytime we get the bibi sa no. Some hospital. Some hospital. E be check hormones ni. Oh. E no dey na be check. We tin check the amount. See check. And fa to mo nya say because e ma blow. Oba bi wo ha edu anwume pe na ne yem hye no. That you ma e dan kunu ase no. E dey ne ma Kristo ya no e ku no. Kristo aware e ku ma no. E ma asa me kasa kwa mo. E no aro no. Bra. I'm not sure because say okwa the person call osofu penin say and I would differ oni huhum nsem ye bebusa akọwachi oba ni fie be ma ni fie say bia mo be maji a e be boa ana emoa nsa spiritual side na so na physical everybody confirm me a they are confirm wa kwa me pie wa ye ndey odifo ade ba kore no everybody confirm me wa kwa me pie o odifo me go director one say connected no even though na a doctor for new and said any honest and your man no more be ware pra na omo kobisa omunti ene ade wo wa yes wo kunu ni wo wa yes wo yiri but no mo timitena e ma tini ni wie pay me ba ma me ansa ya ma me no ma no mo ti ase no omo nim so ba ho ba no mo bi da leki ya kofo yi ye ma me o mu bi da erade yo sabe fenyu nkonim enkoye bi o fe enkoye bi mo de wo to enkoye bi wo mu ja bedum ena e ma na hu se se na ade no enye se ye be ma ne pedo e se ye me ne be ma ne den wo ti ase be ma ne so fo se me be ma nti me de ma me ye na me ho to me e ma no so se da bi eno na isa ba no ye ma me you be not sa no mo so ka chiom because they say new studies no crap patch say who your ba na wo ho ma wo be nya stroke new studies aba no e so ho sa na nti de bia ye no da wo de ho ma fon wo be pa no atende wo na de we just no susu pum oku e just go becho
Enkoye bi o. Enkoye bu jabe dum. Say ya o ka se. Enkoye bi. Enkoye bi u jabe dum. I never going to say back to issue that I treat. Papa, one say Auntie Nebusa, maybe and so one can read. But according to Nebano, as a man work and say, Papa, incident we see now on my yet didn't call much because no person be a bed. I'm no one answer. No, I saw that for a coffin. Yeah, just for Baba, ye no grand when you want to come up home. Baby or Cotty at the end. Or the year, sorry. I saw for another and the picture sorry. I'm telling you another team. And baby or quite I don't continue. Yaman always says on putting the Tiova. A super answer to a more obesity. And says Sasaka is not so good, so mammy more. You do have more biensu. Now, you say a near front away and Tina. They do one more pen them. You are then away and I don't crack to swat. I didn't say. I didn't know so far so here. We an act of where you would dimmy. Mozambique, I mean, a bit Tiarica. What for? We a young Nassim Brantin and Ways or Quadisi Bintina. Oh, I know so. It will cry almost Johnson. And I say, I'm going to be beer or I want to know what sorry the minute. And no more, if you are Jones, if you are, but could be a million toilets. Toilets, if you shoe mine or corner or solo, their fra oil. And also an agenda, and also the director can only enlarge a sorrow. Therefore, Rebecca Watson. A branch be Eddie about it, your friend of Prince Eddie, what they just a toy beer. Why, ye, I almost say me a short of Koala baby. Soon you ask America. Or Koala baby. Or by no chance, because of one in the pet. Or by looking. Where this a man as See at the back. Anointed. Okay, yeah. Also, what was a week I told to them because I remember seminar, I said you almost see sooner. I worry a serious business. And who will be told Nakoarano. And who will be an end to Nakoarano. And I did be I say, oh, your bar now was scared be. Whom you are, oh, your bellers no was scared be. Was to say, a man member who will be bringing a young no, you know, that's it. Into what a wire. Bombay, then you mean, that. Bombay and the Mayatra. Maybe see me as one in the first time. When you make a such a straight, say I had a man come, say, what I'm a call. Was a 2 100. Me and Mose was some of here. Not a patrol, but me and Mose was some. Say, no, for bow, what's in my mouth, or bow, or walk my back, or so young. Now I saw Banner and check, Ubedi. That's it. I was here, Yawari program. Oh, better can send you, may talk as he. Who are our pa, bow our money. I don't think so. I say Yawari program now, and some season to me. Although, many of the my kind of said, and show battle, and show burn, and show ban and a American or ban dimples and in the city. The same to the end about a Jimmy. Maybe our prayer tower cover, or so damn for Barn to so bad me born in this one, so them. A man is up and member was his but I don't say body near there. Oh, every year, one damn or a person. For by this, I would give me candy and one see the cassette. Yeah, any video. Says pass, and you want them. It's a go for your bonfire bread and once in him, yes. You may catch him your movie in your muscle for him, some woman young passia, dear. Ye young some for near Jimison. So it's yeah. I saw for baby now, say ya. All she was saying, no, yella. Baby Bunny, or baby, I saw them and sisters Hagen, brothers Hagen, or the Bamonelli, and your matter in your mind. Know what I'm saying. Your best sermon said a year. Your good yammy was be a year. When he said you be piano, the judgment ever started from Yamifi. From the entry come 053 3511 053 255 35 Emeka kwasi asemu o kape meka to 0249 631 876 0249 631 876 share mo Facebook prophetic Bernard Esia we na my own teachings my own spiritual teachings e da ho kona ko hebi na erade ndedo manuato Romans 2:27 azumunti we se mi din wa ma memo oh yeah I say
Ele aba na eba no na. Say ya watro no eno nti na ama ye betwetwe sa enkomo we no efa osofo a ono oso ye reverend ena chese wokum ne yere ede oba foforo abafie ama no ayare hosem abosome wotwini ne yere da so ehye motri ya chese onsie ne yere enso still na wono oba foforo ena che ne oba na wo miensa hini na no so san beto oba ni din e wo no ana asore dem ho no ayare hosem asese no yeba ebehwe video no etwetwe hon komo awra hosem pa wo hwese ne na ne ba no kasa ene se ne ne wo fa no kasa ne ade anya asem keto enam so ma ne papa na twetwe nkomo ne se mo o ka nyina se nya do betima ka bibia wa apolice fo atro na no asem nti yenko ni nkotie abote se mo anu wo ka ba kokora no ya na e mahia minya no ha nyame anso mi ho aka mabo bono rough but we are criminals we are criminals pa abusia for me say ya subscribe or share na fa comment na bra ye be kinkan e dia ma media me je so en kwadofo makram